Pozdrav svima, dobrodošli na kanal NBA 2K Partizan. Za razliku od prošlog meča gdje smo igrali na gostujućem terenu, to jest na terenu Crvene zvezde, sada ćemo igrati na našem terenu, na terenu Partizana, iako utakmica može da počne. Samo da evo kažemo da je Hall of Fame, na 3 minute čisto i možemo da počnemo. Renfro. Vanja Marinković, pomalo Aleks Renfro, Zagorac za 3 Vanja, drže, i pogodio, Rade Zagorac, Filip Čović, Milenko Prisima, Dobrić, pogodio za 3 poena, Tomin Dobrić, Marinković, Uga Veličković ispred, slobodna bacanja za kapitena Partizana, prva pogodio i druga. Cirbes će izvesti out. Krade loptu Vanja Marinković, koji sam sebe evo nagradio, to jest čini se da je Renfro dodao, jer je pogrešao možda i Veličković, ne znam. Nisam vidio. Billy Baron. Baron, Dobrić, pogađa Dobrić za 2 poena i ujedno to su prvi poeni Crvene zvezde. Marinković, Zagorac ponovo on pa Renfro, Zagorac, da vidimo, ide do kraja, izgubio je faul na Dobrića, biće da baci. Prvo je pogodio. I drugo. Perperoglu. Čović. Prave tu pritisak, Renfro i Zagorac i dobro ide se bora. Kucava Rade Zagorac. I to je sada 11:2 za naš klub. Baron nalazi se da se ovaj Perperoglu do Čovića, ponovo Billy Baron. Povrati pas za Perperoglu, a sam to će pogoditi. Stratos Perperoglu Renfro. Marinković nije uspio da pogodi. Baron, Billy Baron. Renfro, Veličković. Dobro odbor na Stratosa Perperoglu, a Čović u kontru greši Filip Čović. Nije bio baš precizan pas do Barona. Evo izmena. Page. C za 3. Nije imao sreće. Banjo C. Davidovac. Fantastično zakucavanje igrača Zvezde. Aranitović. Dobra reakcija Čovića. Nije gospod izblokirao Sani. Zakucao je to. Si u korneru. Nema. Trojke, Ođo, skok. Davidovac ponovo. Ali nije sada pogodio. Evo ponovo Si za 3, treći put. Ne. To je to što se tiče prve četvrtine. Oni su se približili na samo poen prednosti, ako na poen za ostatku. Pardon, a ukoliko se sjetimo, bilo je 11:2 za naš klub, ali pokušat ćemo da ponovo vratimo možda i veću razliku. Page. Aranitović za 3. Sanja Aranitović. Michael Ođo. Lazić i Aranitović. Dva igrača koji su poznata pod
dobri defanzivi. Čović. Blokirao Đorđe Gagić. Kontre za Partizan koji je prekinuo Dejan Davidovac. Čini mi se. Page za 3 odmah po prijemu. Marcus Page. Zvezda bolje šutira tako, ali Partizan ima bolje procente znači šuta, ali naš Partizan ima tu neku prednost. Sad 5 poena. Sada znači 5 poena u plusu. Jaramaz nije pogodio skok Lazića. Čović za 2 poena skočio je i pogodio. Carski. Si. Ide ovdje u blok. Jaramaz ponovo sa polu distanice i pogodio za 3. Ne za polu distanice, znači bilo je van linije 6-5. Timeout je zatražen Milutinović, ali će morati iskoristiti stavno znači Veličkovića, Lendeva, Marinković ide ovako, sa njim i Jaramaz ćemo probati da rešimo utakmicu. Na kraju ne da upravimo goloču izgleda. Simanić. Fajer snažno zakucao. Pejić. Nekako je ovo izvukao, ali nije pogodio. Čović u kontri. Nenadić. Pogodio Jaramaz, Veličković. Marinković čoka Lendej. Veličković za 3 poena. Nije bio precizan. Branko Lazić, pa Nenadić za 3. Ovo jeste bio za razliku od Veličkovića koji je malo prepromašio. Marinković. Page je tu došao u blok. Malo je zastao, ali je promašio posle Lendej. Dobra reakcija. Da, evo da vidimo šta se biti. 2+1. Imat će znači šansu da dodatno poveća i broj poena Partizana kao i svoj broj poena, ali to nije učinio. Dok Lendel ovog puta Perperoglu nije pogodio. Stratos Perperoglu. Ima Partizan čitav napad do kraja četvrtine. Marinković za Cerine. To je bilo to. Što se tiče ovog poluvremena, nije se znači povećala, već se smanjila ta razlika, ali nadamo se da će do kraja utakmice to biti suprotno od trenutne situacije koja sada znači da će biti što veća razlika u korist našeg Partizana. Idemo. Alex Renfro. Vanja Marinković, Renfro, Marinković za 3 poena. Vanja Marinković pogodio je znači trojku, 1 od 3 su njegove trojke za sada. Čović. Evo kradan protiv, ovo će vjerojatno biti također tako zakucavanje. Nije tu ništa mogao da uradi Filip Čović koji je bio nekoliko koraka iza njega. Čović. Ponovno Marinković na Čoviću. Perperoglu. Peron preuzima to dok Lendel. Sram je dole, Cilbe Sali je svakako pogodio, ali Dobrović. Plus 6 ima Partizan. Renfro. Lenković. Renfro. Ja sam dole Lendel, ali ništa sada.
Čović. Time out. Za Partizan, to je za nas. Sad ćemo nešto gledati. Renfro. Za 3, da. Alex Renfro. Timeout je sada na drugoj strani. Isto. Nećemo ništa menjati. Cirbes će nije stila. Beran. Blokira to Rade Zagorac, ali je došao do lopte ponovo isti igrač, Beran, Jele Doborić, dobar floater izgleda. Veličković, Arenković, Lende. Renfro nije uspio da pogodi trojku, Beran. Beron. Čović. Pogodio je Mike Cirbes. Renfro. Lendej. Vanja Marinković za 3. Ne ovaj put. Na kraju je do te lopte došao Ognjen Dobrić. 6 poena za Ognjena Dobrića. Solidno za sada. Cirbes se okrenuo, ali nije uspio da pogodi. Zagorac. Renfro. Impira. Arinković. Jon. Renfro ponovo. Zagorac i Veličković. Pick and roll. Rade Zagorac. Izaći dolazi sve na bacanje. Pogodio je. Rade Zagorac. Ova. Evo vidimo. I dodatno slobodno bacanje je ušlo. Michael Odžo. Beron. Beron, Čović. I dalje Čović. Neće žuriti ovdje Filip Čović. Ponovo neki loš pas, ali je nekako stiglo. Perperogo blokira Lende. A Odžo nije u stanju da pogodi. I onda, evo, zvuk sirene, što se tiče treće četvrtine, ona je završena. Idemo u posljednju četvrtinu. Andrea Trinkieri. Čovjek koji je preporodio Partizan u stvarnom životu. A i u igrici treba, kada su asocijacije u pitanju. Gagić. Marinković iz velike ubedenosti, ne. Čović. Vidovac. Perperovu. Vanja Marinković. Loš pas ovdje. Vanja Marinkovića i riziku izgubljeno loptu. I onda Faje zakucava. Ponovo Vanja Marinković gubi loptu. Vidovac. Čović. Neće to promašiti. Renfro. Za 3. Ne. Odžo skok. Čović. Čović zakucao preko Zagorca i mora Andrea Trinkieri da reaguje timeoutom. Sada. Blok Sije. Ofanziv skok nakon promaša. Ajmo Renfro za 3. Će. I ne smemo sada previše da se obaziramo na šut za 3 poena samo.
Perperoglu pogađa trojku, sad oni vode za 5 poena. Ali, evo, gubimo loptu. Jer oni osjećaju, bila to igrica da je posljednja četvrtina bitna. Igrači Crvene zvezde. Znači 2 bacanja. Faul Cirbesa. Nije pogodio prvo Francuz. Drugo jest. Perperoglu će izvesti layout. Čović, pritisak Renfroa, Silu se pridružio, ali ipak je to 8 sekundi. Renfro, Marinković, bravo Vanja, kakva utakmica, Stratos Perperoglu, pola terena, Lazić, nije pogodio, lopta za partida, da im sada šta možemo da uradimo. Ima na izolaciju Renfro, pa upada tu. Renfro, daj. Ide Alex Renfro, +1 za naš klub, sada je dobra odbrana, jako važna. Perperoglu, Čović, sada Dobrić, Perperoglu, ponovo Dobrić, jako je neizvesno, svi su se skupili, Dobrić, a sami Lazić nije pogodio, Gagić u kontri, sada zasija, Vanja Marinković, nekako prolazi, Renfro za 3, nije pogodio, timeout, Milan Tomić. Iako ovo u stvarnom životu ne bi smela u 0,6 sekundi. Da vidimo da li mogu nešto da urade. Šta će ovdje uroditi Dobrić? Nije pogodio Branko Lazić. Kakva pobjeda. Ovo je stvarno bila jedna luda utakmica. Nadam se da ste uživali. Vanja Marinković je igrač utakmice. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u nekom narednom. Pozdrav.